Ebusia for me mama kwaba edeba attention TV so na ye kase attention TV dia na eno ani we inspire you more na ene dia edusue eye attention ladies chat show embre na edusue na ene yonkomo twetwe no eni se oba eni bema why na ota enya broken heart eya na impepi no ye kase eye emba ebi muso ekase eye embema nekra no ene de he ye de ehu enkomo twetwe no ebebro University Foundation foundation bia waso masne ema mede sa program yi ebe na oba so no bia watu ne ho esi wo se ono de ohye amoblofo ehiafo wa woni bie enti de ohia ewo nchen an se won so won bu akakra a wo no wodi ebe so na se na so pese woni no ekasa dia na wa fe no ewo sa number yi so 054 830 2985 mi a medi dwumedie hu echia me no medi ane adepa part mi twa me ho aba beba sia ebusia for me da se mo twa me ema mi twa me ho ekoba ye na sa won subscribe ya na wa subscribe amaye na wa like na wa share na wa currency say wo Facebook so no attention Tvgh sanso na YouTube ene so attention Tvgh na ene ye nkomo twetwe no ene say eya na ye tan ka say emba etanya broken heart sanso na ye ka say eye mbema no enti oba ene bema wana ya ota enya broken heart na ansa na meni mabejofo ebetwetwe enkomo no yenkohwe pictures ni bi embrasisia sadia emba eni mbema ebimu enya broken heart na omusu emu case eni emu adiade yenkohwe bimbra kani na kuya mitapa bina mera una metinizio akuya I still love you. Sama kuya mo kanina ntisa kuya menyani pa boni ni menya oboni akuya every akuya mintimunda akuya mintimunda hwi mera akuya every year. Someone who pictures na circulate ye no na yewo yentem ha ye nuaba akosia sparkles sanso na yewo sikapanso ewo yentem ha na bibia mu nu yetan ekase emba na edi kanti no ena me nsem bisa no medical ewo akosia sparkles so akosia memo akaba edeba attention TV so minya ba mejo so sikapa owapa memo akaba de ba attention TV so mejo so se bibia boko munya so bende akosia say kase broken heart wuti asie sen na wuti asie me da se pa ye se wonya me ma me akonya we e ma me ba o show ni so okay mechia atie for awoti attention TV ye kase broken heart ye de ba ye poto kase ma ye se akoma ebuo na kire se akoma ebuo akoma edo ye kasa akoma kasa akoma akoma edo akoma na so akoma ye kan se esie nyema so akoma na so akoma ye de time just obi wade na ye we ya o de time no but ye kasa akoma bubo na kire se obi a ye kan se odi udo akoshe ni mu ana so odi ure akoshe mu akoya se obi a promise to buy 100 to the say nde or the bema na dia won so odi wani ato so wako free ade ama na 200 cedis na de ni du na nipa no am farmer what so we do nyamo bisa no esa wakoma bubu esa kana nya ni se wo kakra no na woka na se e ba no odomu ana relationship mu a kire se obi a woni na nante ache enye se oni obi anante ache na se bi kra
na ye mre kakra bi na so o de o rush na bia enam ne ye ne suban bia o yi kire wo no na wa ope na wa koma so de kire na o de wa koma na e ko shemu na so e ko wi ase no na chese nipa no edumama ni na ma e kire say broken heart if say enye say you can't broken heart just broken heart kind of broken heart because say e bia nipa no e yawa o komu no na e ka ne say akoma ne ne do etie no weni ntimi ndo wano ntimi ndo be eya akoma no ene weni pedua no nti be obi ye obi ade bo no obo ne koma ho obi kwa bu fa esimo akoma embra fo eno ene nam soma ye ka ne say broken heart. Okay, na akosia meda wasiye papa na say ye ka say broken heart what experience bi da ninya experience bi ye aden oh won say broken heart won bi mu wan kasa na ho ma ho kwan ma broken heart chill sa aine aden e kwan ben so we be some question say meni obema ewo empona twie mu na me de makoma ni na ko shem ba onim say ade ba ko time ma broken heart pa ne say oba odo obema na obema ne no ani de ya semu eno ye yi akra se nya oni obema na twempona na waja we fi se mu na motemu de yeah makono atafili so cheno so dibi otis kana ma onu so di ye odie onu so ebe ye duma no so enjoy nti aye go and come yeah na so obi a wodro no pa na wani wom na kirese anopa ewia hu frɛ no ne na we odo pa odro no na ono ando wa o my sister na ye broken heart na sene na so say ye kan say a say ye mo relationship mu na say me de me reni na him makodro ba yi bi oba na ye bia me ye ndi say bodam fa wati si kwan so me ye bia me nka da bi go meeting ma no dia na kirese de baby na odi mi hwamo a ene ma me de broken heart na so me pa de broken heart de oh sna me kan wa na mo a ho kwan wa ma ho kwan ya say wa fa wa adwe ankoso be ma se wajai wene be ma se yon pewa you shouldn't think me say me nwe ho me ya ma me manya no be for cry nye tantan we show be you TV so ba obema ne ba no say na we dey ya oba na no date no ni ade chi mo ne be oba ne kasa ye ni next day no oba ne ko ware ye be ma yi twahwe ya na ni ti no da hospital wa da 2 weeks wa phone kra oh na ni we dey be ya ho se papa we broken heart we die heart na just say we dey ordinary koma nyina ashim de ordinary ni bibia ko shi ordinary bibia so obe shokran the school fees e dey man so nko tua ka o de magia no koto ayi indomie die ene se we dey be fa ni timo e be fa ni tim enti on sometimes no yeah na sometimes ye my ho kwa okay say if unim say I me ko beach na no and I feel okay when breakups come you can go to the beach side you know although no ube kai nyama na you guys were doing the happiest time the fun time the sad time the bad moments and everything but so that is where you get your peace and see ebia enyom kra na ubetie but obi so timenya broken heart na dey be hu no si on didi e dey na ma hu didi oba not ni fie no didi don didi say phone na person wo phone akosi o don chi oda kapa ene yankomo chiche ni say oba eni be ma hwana enya broken heart e oba na say e be ma enti broken heart ya ka say broken heart den okay mama ndo was when you say 2-in-1 question yes there broken heart and oba ne be ma omu hwana e ka enya broken heart yes so you know on the normal idea I think say metima ka say e ma enya chen embema but say be nya broken heart be ma we nya broken heart na no de chen oba we nya broken heart adentia yeah agwa say ma no ye tadi du o ye adwuma ediwa na adi oh ba be ma de answer be nya broken heart no wan say no akonfo be no maduru awu na che say mama na ya ba no obetimi aye obibi oh that is and you know actually no dey me say e ma ta nya pa e ma ni nya che mema no do mema ni nya but also uyi ma 20 di be jina no yi mema 20 a e be ma be 18 betimi anya na mema be 15 meaning ma no was sure chen sikapa we dey min twawa no wo kasa no
o say se be manya broken heart a otumi ye oba ni bibi bebre na alentina se be ma de o jaya oba no de oba ni ye ni bibi good and I make sure say a man no actually sometimes no a bit me a fan normal a bit me fan normal chain a mema no because mema yakuma yedi a mema yakuma yedi na mo so muta de ye mba no yeah I was a game obebo no onim deda say guy here me ni wo yi enya de opeme but a ho hwehwe nje ba sa akra na fan normal but your friend is saying a man and I'm saying yeah my document you know but Bema was when you broken heart once a broken heart you two your total broken heart and or partial and total no a deep one so and you go to the nonsense degree sir and who dear grow to me what is and a partial one sometimes I know kasa yes I say high fever be no a buffer na ju na you rati again am you rati and no normal one be and no come am mo akoma no nti no timi sustaining for some time but a good deal with ana on say your incident bebre o baby ne guy etimi awon second a poison we fear my people e bodam ni ade and you know broken heart no man na basically motenya ala obi say dem say a then broken heart betima chem say you can broken heart akwai say wodi wakoma go hye bibim na mfaso amba ejuma mu kra broken heart so when invest wade mu na hye betimi ahye wakoma because akoma no le control sa na ma no na odo emotions ni ade that's it let's say you shemu ye mpa broken heart na nya say oba ne be manko a oh yeah betimi esi oba bia because wakoma na wodi di achi okay say oba akosi ani me de makoma di na chi ma monitor into no oye wade na hye wa no fi abrabo mko a wa lose ntino e be hye as you say juma investment we ya juma na discussion bi mu na say o lose wa akoma na akoma ne ya because we wakoma tired na chi senka o hwe say o benya faso papa bi okay ntino sa na de no akoye ntino break out betime esi wa juma mu betime esi wo relationship mu okay sika pa me ntwa no wanya broken heart da oh benya partial one bi da nya total no so ma chiro total partial no yes na partial no kwa me de na nya abusian re adofo aka me wiye anya ido wa sika pa na ba ni say ana me kanu akoma e di rura bibim ene defense yi amotoso ye nya obi mu okay jini tum say ade we di kwan mi aso no ontimi nya me bone ontimi ma me renho ti sai ni pa no o ma wo se si forma ene say wa how eno na ide sa ade ne bae enti no kwan fa so a me nya pasia anya total pacho me nya total me nya total ade enti na wo kasa sika pa bi sa ena unim say broken heart dey broken heart but on say your microorganism and your macroorganism two ni difference o on say across of the sun brand your partial and your total there's a bia no word in chair bi there's any way that sika pa ya ye say o chire mi total na no word in chair partial but ni na e broken heart but a bia no word ni into the na no nya good across what they a brand say dynamite compare knockout on say ni na to boom but dynamite no anu word ejawo into the total no ejawo ai sika pa ene de o ma ye tie ni ma yes ya ni ma ne de ni mu nyina say broken heart na some kuma nti wo e bi chi wo na de na wo feel say oh maybe total me partial one me come no I say minya high feel akakara okay oh me kasa te so bia di bibia ira and sometimes oda ma chi no asa no abo ba di me money di mbogrim ene saka kaka kama yewu ngebe kwa yi ai sika pa obanti he wona me kasa bi so what be I tell me okay about so obanti nothing na your banti ya nyankopon mo wiase oh nyankopon na hu say oba man quantity na tina sabe bonne boafo ne saso o da se no de oba kan na oba na ko fa pro ho no nya osaso ene se man pre ene se me pre se me ka to se me pa
na so catch him so open me aye enti ase na ye ni ma de friend of dog what they say 21st century ni ma de friend of dog because o catch him so odo me